باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. дар студио бо шумо қурбонзода қурбон ва назарзода мадина. имрӯз дар қасри миллат президенти ҷумҳурияи тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз як гурӯҳ сафирони навтаини давлатҳои хориҷӣ эътимоднома қабул намуданд. 15 апрел дар қасри миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз як гурӯҳ сафирони навтаини давлатҳои хориҷӣ эътимоднома қабул намуданд. зимни маросим ба президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон, сафирони фавқулода ва мухтори ҷумҳурии исломии покистон ирфон аҳмед, подшоҳии арабистони саудӣ холид ибни абдуллоҳ аш-шамронӣ, ҷумҳурии арабии миср тамер фатхӣ абдусалом ҳамад, ҷумҳурии италия гвидо де санктис, шоҳигарии белгия эрик де майер, ҷумҳурии демократии социалистии шри-ланка фред сеневиратне, ҷумҳурии зимбабве грей маронгве, ҷумҳурии малӣ сейду камисоко ва гвинеяи экваторӣ ндонг айекаба лусиано нкого эътимодномаҳои худро бо паёму дуруд аз роҳбарияти кишварҳояшон тақдим карданд. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суханронии сафирони навро ба муносибати оғози фаъолияти дипломатияшон дар ҷумҳурии тоҷикистон табрику таҳният гуфтанд. муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки имсол 9 сентябр мо 35-мин солгарди бузургтарин дастоварди таърихи навини худ истиқлоли давлатиамонро ҷашн мегирем ва афзуданд ки таи ин давра тоҷикистон сиёсати хориҷии мутавозину мусолиматомез ва созандаро роҳандозӣ намуда дар асоси усули дарҳои кушода тавонист дар арсаи байналмилалӣ ҷойгоҳи шоиста касб намояд. сарвари давлат аз робитаҳои фаъоли дипломатӣ бо 186 кишвари ҷаҳон дар соҳаҳои гуногун ёдовар шуда изҳор доштанд ки сафирон бо иқдомот ва тадбирҳои амалии худ метавонанд ба таҳкиму тавсияи минбаъдаи ҳамкории миёни кишварҳои мо ҳамаҷониба мусоидат намоянд. дар идомаи сухани худ президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба рушду таҳкими робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории судманди тоҷикистон бо кишварҳое ки сафиронашон дар маросим иштирок доштанд андешаронӣ намуданд. изҳори умед карда шуд ки талошҳои пайвастаи сафирон дар ҷодаи рушду такомули робитаҳои гуногунҷанбаи байни тоҷикистон ва кишварҳои онҳо самараву натиҷаҳои наву нек ба бор хоҳанд овард. дар хотима роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сафирони нав комёбӣ хоста ба роҳбарони давлатҳои онҳо салому паёми гарм ирсол намуданд. созандагиву ободонӣ пояи асосии пешрафти кишвар ва нишонаи фарҳангу масъулияти ҷомеа. ҳар як иқдоми нек ва заҳмати содиқона муҳити зистро беҳтар намуда ба ободии диёр шеваи хоса зам менамояд. идомаи корҳои созандагӣ дар кишвар. кишоварзии пояи асосии фаровонӣ ва ободии зиндагӣ. оғози корҳои саҳроӣ ибтидои марҳилаи муҳимест ки ба рушди таъмин ва шукуфои кишвар замина мегузорад. даст ба кор гардидани деҳқонон дар мавсими нав. хизмати ҳарбӣ мактаби ҷасорату мардонагӣ ва нишони садоқати ҳақиқӣ ба ватан. ҳифзи марзу бум пояи сулҳу субот ва оромии ҷомеа.
савганди сарбозон нишонаи садоқат ба меҳан. либоси миллӣ ва урфу одатҳои тоҷикона таҷассумгари таърихи кӯҳан, фарҳанги ғанӣ ва ҳуввияти асили миллат. саҳмгузорӣ дар тарғиби либоси тоҷикона масъулияти ҳар як фард. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. осмони ғуборолуд ва ҳавои абрӣ имрӯз баъзе минтақаҳои кишварро фаро гирифта давоми чанд рӯзи охир боқӣ мемонад. ин гуна вазъи боду ҳаво аз сабаби боришоти кам ба вуҷуд меояд. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. солҳои охир ба амал омадани чангу ғубор ба яке аз мушкилоти ҷиддии экологӣ табдил ёфтааст. тибқи пешгӯии кормандони агентии обу ҳавошиносӣ ин ҳолат то 18 апрел идома меёбад. коршиносон сабаби асосии ба амал омадани чангу ғуборро ворид шудани массаҳои ҳаво аз минтақаҳои хушк ва биёбон арзёбӣ мекунанд. бинобар сабаби ворид шудани хокбориш қисмати ҷануби ғарбӣ ва ҷанубии кишвар ҳолати баланд шудани миқдори чанг заррачаҳои андозаашон 10 микрона ва заррачаҳои андозаашон 2,5 микрона пешниҳод гардид. яъне ин нишон медиҳад ки бинобар сабаби кам будани боришот, баланд шудани ҳарорат дар биёбон ва нимбиёбонҳои ҳамсоя кишвар хокбориш ба вуҷуд меояд. яъне дар ҳолати набудани бориш ва хушк будани сатҳи болои хок ва ҳангоми вазиши шамол бо суръати аз 6 то 10 метр дар як сония хокбориш дар биёбон ва нимбиёбонҳо ба амал омада аз қисмати ҷануби ғарбӣ ва ҷанубӣ ба кишвар ворид мегардад ки дар ин ҳолат шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон, ноҳияҳои тобеи марказ ва шаҳри душанбе зери таъсири хокбориш боқӣ мемонад. санаи 16 ва 17 моҳи апрели соли ҷорӣ дар қисмати шимолии кишвар яъне дар шаҳру ноҳияҳои шимолӣ ва марказии вилояти суғ аз ҷумла шаҳри хуҷанд ворид шудани хокбориш ва баланд шудани ҳолати ифлосшавии ҳаво аз чанг ва заррачаҳои таркиби он пешниҳод мегардад. дар ин шабу рӯз ҳарорати ҳаво дар водиҳо гарм ва дар дигар ноҳияҳои кӯҳӣ нисбатан паст пешгӯӣ мешавад. инчунин дар ин рӯзҳо дар натиҷаи чангу ғубор эҳтимоли паст шудани намнокии ҳаво дар баъзе ноҳияҳо вуҷуд дорад. ҳамин тариқ пас аз чанд рӯзи чангу ғубор аз 20 апрел дар кишвар боришоти борон дар назар аст. санаи 16 апрел бинобар сабаби ворид шудани анбӯи ҳавои хунук дар ҷумҳурӣ ба амал омадани боришотҳо дар қисмати зиёди ҷумҳурӣ ба амал меояд ва дар ноҳияҳои алоҳидаи тобеи ҷумҳурӣ ва ноҳияҳои доманакӯ бошад бо шиддат меборад. инчунин ба амал омадани раъду барқ дар ноҳияҳои алоҳидаи вилояти хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва вилояти суғ низ дар назар аст ва эҳтимолан жола низ ба амал ояд. рӯзҳои 17-18 бошад ворид шудани боришотҳо суст мегардад, яъне ки дар ноҳияҳои водӣ буда асосан дар намуди боронҳои суст дар назар буда, дар ноҳияҳои кӯҳӣ боша боронҳои кӯтоҳмуддат дар назар буда, рӯзҳои 20 ва 21 боша боришот қатъ мегардад, ҳаво тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. дар ноҳияҳои водӣ буда пастшавии ҳарорати ҳаво аз 8 то 10 дараҷа дар назар аст. дар ноҳияҳои кӯҳӣ боша инчунин пастшавии ҳарорати ҳаво низ ба назар мерасад. тибқи иттилои мутахассисони соҳа чунин вазъи обу ҳаво аз ҷумла чангу ғубор чанд рӯзи охир идома меёбад. ҳавои пур аз чангу ғубор дар минтақаҳои гуногуни тоҷикистон аз субҳи 15 апрел ба қайд гирифта шуд. ин ҳаво мутаассифона ба саломатии инсонҳо низ таъсир мегузорад. кормандони соҳаи тандурустӣ дар рӯзҳои ғуборолуд будани ҳаво истифодаи ниқобро ҳатмӣ мегӯянд. дар сурати ғайр шиддати чандин шакли беморӣ метавонад ба саломатии инсон таҳдид намояд. тибқи пешгӯиҳои масъулин ҳавои пур аз чангу ғубор то 18 апрел идома меёбад. эмин нигоҳ доштани саломатӣ аз таъсири ҳавои пур аз чангу ғубор дар рӯзҳои 15 то 18 апрел набояд лаҳзаи сарфи назар шавад. аз ин ҳаво нафас гирифтан заррачаҳои чангу ғуборро ба луопардаи чашму бинӣ ва шуш дохил намуда раванди муназзами фаъолияти ин узвҳоро зери таҳдид мегузорад. хуруҷи бемориҳои дилу рагҳо, бемориҳои шуш, варам, омос ва осеби аллергиявӣ низ дар чунин боду ҳаво аз эҳтимол дур нест. бино ба маълумоти созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ таъсири чунин ҳаво метавонад аз ҷумлаи омилҳои фавти ногаҳонӣ дар бархе аз кишварҳои дунё бошад. омилҳои асосӣ танҳо беэҳтиётии инсон аст. табибон барои паст намудани таҳдиди чангу ғубор ба саломатӣ ҳангоми гаштугузор ё фаъолияти саҳроӣ истифодаи ниқобро ҳатмӣ мегӯянд. истеъмоли маҳсулоти ширин низ метавонад василае дар пешгирӣ аз олудагии шуш аз ҳавои ифлос бошад. шахсоне ки дорои бемории фишорбаландӣ
диабети қан, диқи нафас мебошад, бисёртар ба ҳамин шахсҳо ҳавои чангу ғубор хеле таъсири манфӣ мерасонад. онҳое ки бемориҳои музмини системаи нафаскашӣ ва намудҳои гуногуни аллергия доранд набояд дар чунин ҳаво сайру гашт намоянд. ин ҳавоест ки саломатии инсонро ба таври гуногун таъсир мегузорад, яъне таъсири кӯтоҳ ва дарозмуддат. кӯдакон низ мутаассифона аз натиҷаҳои манфии ҳавои пур аз чангу ғубор эмин нестанд. пас чӣ бояд кард? зарур аст ки ҳуҷраҳо тамиз ва ҳавои хона намнок нигоҳ дошта шавад. дару тирезаҳои маҳкам намегузоранд ки чангу ғубор саломатии кӯдакону калонсолон ва занҳои ҳомиларо зери таҳдид гузорад. ҳавои пур аз чангу ғубор чанд сол боз яке аз мушкилоти ҷиддии экологӣ дар сатҳи ҷаҳон гаштааст. васеъ намудани майдони боғ, ҷангалзор дар маҷмӯъ тадбирҳои сабзкорӣ метавонад муҳимтарин омил бошад ки аз хатари он муассир пешгирӣ намояд. барномаи миллии кишвари сабз дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 ва барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 баробари табдили тоҷикистон ба як кишвари сабз ҳамчунин метавонад сармоягузорӣ ба саломатии инсон бошад. хокбориш раванди табииест ки ба ҳаво, об, хок, наботот ва фаъолияти кишоварзӣ таъсири манфӣ мегузорад. барои коҳиши таъсири он зарур аст ки тадбирҳои агротехникӣ андешида шавад. кадом тадбирҳо? дар гузориши ҳикматулло назарзода ин мавзӯъ пайгирӣ шудааст. таваҷҷӯҳ намоед. имрӯз ҳавои тоҷикистонро чангу ғубор фаро гирифт. мутахассисони соҳа иброз медоранд ки ифлосшавӣ ва олудашавии муҳити зист яке аз сабабҳои асосии паҳншавии бемориҳо маҳсуб шуда ба соҳаи кишоварзӣ низ бетаъсир намемонад. чангу ғубор ба рӯи баргҳо нишаста раванди фотосинтезро суст мекунад ва ба рушду инкишофи растаниҳо халал мерасонад. дар натиҷа ҳосилнокии зироатҳо коҳиш меёбад ва сифати маҳсулоти кишоварзӣ паст мешавад. ҳангоми ба чанги ғубор фаро гирифтани муҳит албатта касалӣ ва зараррасонҳо низ дар зироатҳои кишоварзӣ дар боғу тогзорҳо зиёд мешавад. барои ҳамин хоҷагидоронро зарур аст ки баъд аз гузаштани чангу ғубор бояд ки ҳатман махсусан дарахтони мевадиҳанда зироатҳои кишоварзиро бо фунгитсидҳо яъне ки тоза кунанд бояд коркар гузаронанд. зеро чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст рӯзҳои охир боронҳои пайдарпай буд ва дар ҳангоми боронҳои пайдарпай касалӣ ва зараррасонҳо авҷ мегирад ва баъд аз ин ҳангоми фаро гирифтани хокбориш касалӣ ва зараррасонҳо авҷ мегирад. халалдор шудани раванди гардолудшавии растаниҳо, афзоиши касалию зараррасонҳо ва дигар омилҳои таъсиррасон таъсири ҳавои ғуборолуд аст. ҳавои хокбориш ба фаъолияти занбури асал ҳам таъсири манфӣ расонида раванди шаҳдоварии онҳоро кам мекунад. чӣ бояд кард то таъсири хокбориш коҳиш дода шавад? махсусан аз ҳама коркарди кимиёвие ки ба муҳити зист ва солими инсон безарар аст, ин бо истифода аз карбамид, яъне ки маҳлули 1% омода намуда тамоми зироатҳои кишоварзӣ ва тамоми дарахтони мевадиҳанда, дарахтони ороишӣ ва тамоми зироатҳои кишоварзӣ бо ин коркар агар баъд гузаронем бисёр ба манфиат мебошад. дар навбати аввал чангу ғуборе ки дар болои барги дарахтон мешинад ки ин албатта ба мубодилаи моддаҳо яъне фотосинтези зироатҳо монеа эҷод мекунад ва ин тоза мешавад. баъдан ҳамчун ғизои баргӣ ин манфиат ва дигар ин ки касалӣ ва зараррасонҳое ки дар ҳамин дарахт ва зироатҳои кишоварзӣ мавҷуд аст инҳоро ба нестӣ оварда мерасонад. боғу токпарваронро зарур аст ки ба дастнест шудани чангу ғубор мунтазам боғотро назорат намуда бо иҷрои саривақтии тадбирҳои пешгирикунанда ба гирифтани ҳосили дилхоҳ муваффақ гарданд. донишгоҳҳои оянда сабз ҳушманд рақамӣ таҳти ҳамин унвон дар доираи форуми байналмилалии ҳамкорӣ ба хотири рушди устувор сабз ҳушманд рақамӣ ки аз 14 то 18 апрел идома меёбад дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон саммити байналмилалии ректорони донишгоҳҳои сабз баргузор гардид. манучер маҳкамзода гузориш медиҳад.
дар доираи форуми байналмилалии ҳамкорӣ ба хотири рушди устувор, сабз, ҳушманд, рақамӣ дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон саммити байналмилалии ректорон таҳти унвони донишгоҳҳои оянда сабз, ҳушманд, рақамӣ баргузор гардид. Сараввал меҳмонону намояндагон ва иштирокдорони ҳамоиш аз хони наврӯзии донишгоҳ дидан карданд. дар ин ҷо ба меҳмонон дастовардҳои илмӣ, эҷодии донишҷӯён ва омӯзгорону кормандони муассисаи олии таълимӣ пешниҳод гардид. ҳадаф аз баргузории намоишгоҳ қабл аз ҳама муаррифии ҷашни Наврӯз ҳамчун рамзи муттаҳидиву навсозӣ ва рушди устувор дар якҷоягӣ бо намоиши дастовардҳои донишгоҳ дар фаъолияти таълимӣ, илмӣ ва байналмилалӣ арзёбӣ гардид. баъдан саммити байналмилалии ректорон таҳти унвони донишгоҳҳои оянда сабз, ҳушманд, рақамӣ ба кори худ оғоз кард ки дар он ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ, намояндагони вазорату идораҳои марбута, ректорони муассисаҳои олии таълимӣ ва сохторҳои академии ватаниву хориҷӣ, олимону коршиносони соҳа аз минтақаҳои гуногуни олам, бахши хусусӣ ва созмонҳои байналмилалию минтақавӣ иштирок намуданд. Салом, ман Ванеса Бербел, I'm professor in Brazil. хеле шод ҳастам ки дар ин ҳамоиш иштирок дорам. ин чорабинӣ пажӯҳишгарон, намояндагони мақомоти давлатӣ, мутахассисону коршиносони зиёдро ба ҳам овард. маҳз ҳамин гуна ҳамоишҳо имкон медиҳанд ки мо якҷо барои рушди устувор замина гузорем. бо баргузории чунин форум Тоҷикистон ба ҷаҳониён нишон медиҳад ки бо равандҳои ҷаҳонишавӣ ҳамқадам аст. ин чорабинӣ бешубҳа ба пайдоиши идеяҳои нав, рушди навоварӣ ва такмил додани корҳои дар ин самт оғозшуда мусоидат мекунад. ин барои ман як имконияти бениҳоят муҳим аст, зеро ман ҳеҷ гоҳ чунин ҷамъомади фарҳангҳои гуногунро ки масъалаҳои муҳими ҷаҳониро баррасӣ мекунанд надида будам. аз ин ҷо ман маълумоти хеле муҳим гирифтам ки ба рушди кишвари ман низ мусоидат хоҳад кард. Ташаккур. нотиқон зимни суханронӣ иброз намуданд ки донишгоҳҳо дар татбиқи рӯзномаи глобалии рушди устувор, ташаккули иқтисоди сабз, табдили рақамӣ ва омодасозии кадрҳои оянда нақши калидиро иҷро менамоянд. бинобар ин муколамаи стратегии роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ барои баррасии масъалаҳои ҳамгироии принсипҳои рушди устувор, ҳалли рақамӣ ва ҳушманд дар низоми таҳсилоти олӣ, инчунин таҳкими ҳамкориҳои байналмилалии академӣ муҳим арзёбӣ мегардад. барои ман воқеан ифтихори бузург аст ки дар чунин ҳамоиши сатҳи баланд иштирок ва кишвари худро намояндагӣ мекунам. сипос ва миннатдории худро ба ташкилкунандагони ҳамоиш, хоса ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баён мекунам ва омодаем ки ҳама гуна ҳамкорӣ ва шарикӣ ки метавонад ба натиҷаҳои ниҳоии ин чорабинӣ ҷамъбаст ва пешниҳод гардад, қабул ва ҷонибдорӣ намоем. мо умедворем ки ҳамкориҳои судмандро дар оянда рушд хоҳем дод. гуфта шуд ки ҳадаф аз баргузории ҳамоиши мазкур ташаккули платформаи байналмилалии ҳамкории донишгоҳҳо барои пешбурди модели донишгоҳи сабз, рақамӣ ва ҳушманд мебошад. дар саммити мазкур масъалаҳои мубодилаи беҳтарин таҷрибаҳо оид ба донишгоҳҳои сабз, рақамикунонӣ ва татбиқи зеҳни сунъӣ, рушди шарикии байналмилалии донишгоҳҳо ва мусоидат ба иштироки онҳо дар рейтингҳои байналмилалии устуворӣ, инчунин роҳандозии лоиҳаҳои муштараки таълимӣ, илмӣ ва инноватсионӣ мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтанд. натиҷаи асосии саммит қабули эъломияи донишгоҳҳои сабз аз ҷониби иштирокдорон буд ки он ба таҳкими шарикии байналмилалӣ, рушди донишгоҳҳои сабз, рақамӣ ва ҳушманд, инчунин дастгирии рӯзномаи глобалии рушди устувор равона гардидааст. наврӯз яке аз ҷашнҳои кӯҳанбунёди суннатии миллати тоҷик буда таърихи беш аз 6000 сола дорад. бо шарофати саъю талошҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва кишварҳои ҳавзаи Наврӯз, ин ҷашни аҷдодӣ дар арсаи байналмилалӣ ҷойгоҳи арзанда пайдо намуда, ҳамчун мероси гаронбаҳои фарҳанги башарият эътироф шудааст. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. яке аз суннатҳои хоси наврӯзи байналмилалӣ ин вусъат додани тадбирҳои ободонӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат мебошад ва ҳамасола чун анъана бо фаро расидани ин ҷашни бостонӣ корҳои созандагию бунёдкорӣ дар шаҳраку деҳоти ноҳияи Дағара вусъат дода мешавад. сокинони деҳаи дурдасти оламафрӯзи ҷамъияти деҳоти Лолазор дар рӯзҳои таҷлили ҷашни Наврӯз соҳиби пули мошингузар шуданд. дар рӯзи ин пул 9 метр ва паҳнояш 5 метр буда аз ҷониби сокинону соҳибкорони маҳаллӣ бо сатҳу сифати хуб сохта шудааст. ҳамчунин барои бехатарии ҳаракат дар шабона болои пули навбунёд тавассути панелҳои офтобӣ чароғон карда шудааст.
пас аз ифтитоҳи ин пул сокинони деҳа бо фараҳмандию ризояти комил аз тинҷиву осоиштагии мамлакат ҷашни наврӯзро таҷлил намуданд. густурдани хони идонаи наврӯзӣ бо таомҳои миллӣ, пешниҳоди маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои милливу мардумӣ аз ҷониби сокинон аз он гувоҳӣ медод, ки воқеан наврӯз ҷашни дӯстдоштанӣ мебошад. бозиҳои наврӯзӣ як ҷузъи ҷудонашавандаи ин ҷашн ба ҳисоб рафта на танҳо воситаи фароғат, балки ифодакунандаи меросу фарҳанги гузаштагонамон мебошад. аз ин рӯ дар гӯшаи дигари ҷашнгоҳ ҷавонону наврасон мусобиқаву бозиҳои шавқовар ташкил намуда дар ин рӯз фараҳмандӣ намуданд. масъулини ноҳия зикр намуданд, ки наврӯз дар баробари таҳкими фарҳанг ва ҳифзи анъанаҳои миллии мардумӣ ба як ҷашни ободкориву созандагӣ табдил ёфта инсонро ба эътиқод ба арзишҳои миллӣ ва эҳтироми табиату ҷомеа ҳидоят мекунад. дар идома чанде аз соҳибкорону фаъолони деҳа ҷиҳати саҳм гузоштан дар ободонии маҳалли зисташон бо сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара қадршиносӣ гардиданд. сокинони деҳаи дурдасти оламафрӯзи ҷамъияти деҳоти лолазори ноҳия бо шукргузорӣ аз тинҷиву осоиштагӣ зери суруду таронаҳои дилнишини аҳли фарҳанг шодиву сурур намуданд. баъд аз анҷоми чорабинии фарҳангӣ дар табиати зебои ин деҳоти доманакӯ мусобиқаи гӯштини миллии гӯштингирӣ ташкил карда шуд, ки наврасону ҷавонони деҳа дар ҳузури шумораи зиёди мухлисон қувваозмоӣ намуда соҳиби мукофотҳои арзишманд гардиданд. сокинони деҳаи себистони ҷамъияти деҳоти себистони ноҳияи Данғара, ки солиёни зиёд аз норасоии оби нӯшокӣ танқисӣ доштанд, дар рӯзҳои таҷлили ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ва 35-умин солгарди соҳибистиқлолии кишвар бо оби нӯшокиву полезӣ таъмин шуданд. об бо кандани чойи амудӣ дастрас гардида дар обанбор захира карда мешавад ва ба 8 нуқтаи дастрас ба сокинон тақсим мегардад. ин ташаббусро чанде аз соҳибкорону ҷавонони хайрхоҳи деҳа талаботи сокинони деҳаро ба инобат гирифта бо сарфи маблағи зиёд ва ҳашари дастаҷамъона амалӣ намуданд. иттилоъ дода шуд, ки дар баробари кашидани хати оби нӯшокӣ сокинони ин деҳа ба таври дастаҷамъона қисмати зиёди роҳҳои дохили деҳаро, ки таъмирталаб буд, сангфаршу мунфарш ва бетонпӯш кардаанд ва онҳо ният доранд то ҷашни истиқлолият корҳои ободониро сар карда аз хонаи истиқоматиашон ободу зеботар гардонанд. ҷашни наврӯзро сокинони деҳаи калкоти ҷамъияти деҳоти себистон низ бо хушнудӣ ва шукргузорӣ аз осоиштагиву зиндагии шоиста таҷлил намуданд. пешниҳоди таомҳои миллӣ, хони идонаи наврӯзӣ ва дигар ҳунару дастовардҳо аз ҷониби сокинони деҳа чорабиниро зинат бахшид. наврӯз ҷашни пурмазмунест, ки таҷдиди табиат, эҳёи ҳаёт ва арзишҳои маънавию иҷтимоиро доро мебошад. ҳамин тавр сокинони деҳаи калкоти ҷамъияти деҳоти себистони ноҳияи Данғара зери созу навои аҳли фарҳанг то вақти муайян гардида фараҳмандӣ намуданд. аҳли кормандони шуъбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Норак ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо риояи суннатҳояш ва рӯҳияи баланди хештаншиносию меҳанпарастӣ ҷашн гирифтанд. наврӯзгоҳ, ки саҳни бинои шуъбаи маориф интихоб гардида буд, омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва мураббиёну тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабии шаҳр хони идонаи наврӯзӣ ороста, ҳунарҳои мардумиву дигар дастовардҳояшонро муаррифӣ намуданд. боиси хушбахтист, ки мардуми кӯҳанбунёди тоҷик тавонист ҷашнҳои муқаддаси миллиамон Наврӯз, Меҳргон ва Саддаро дар тӯли асрҳо нигоҳ дошта то ба имрӯз бирасонад ва онро ҷаҳонӣ гардонад. ҷашни наврӯз арзишҳои чун сулҳ, оштӣ ва ҳамбастагиро тақвият дода, дӯстӣ миёни қавму миллатҳои гуногунро афзоиш медиҳад. таъкид карда шуд, ки наврӯзи байналмилалӣ дар масири таърих роҳи мураккабу душвор, ҳаводиси сиёсиву иҷтимоӣ ва маънавӣ зиёдеро гузашта то ба замони мо расидааст ва пас аз соҳибистиқлол гаштани ҷумҳурии Тоҷикистон ин мероси гузаштагони миллати тоҷик бори дигар эҳё шуда ба худ шӯҳрати ҷаҳониро касб намуд. сипас дар вазъияти тантанавӣ масъулини шуъбаи маориф ҷиҳати дастовардҳои назаррас дар озмуну олимпиадаҳои фанӣ ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ, ҳамчунин чанде аз омӯзгорони фаъол баҳри саҳми назаррас гузоштан дар таълиму тарбияи насли наврас бо сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Норак қадршиносӣ карда шуданд. хонандагон дар навбати худ бо саҳнаҳои ҷолиб ва рақсу сурудҳои ватандӯстонаву ҷашнӣ хотири иштирокчиёнро болида намуданд. ҳамин тавр аҳли маорифи шаҳри Норак ҷашни наврӯзи оламафрӯзро хотирмон таҷлил намуда то вақти муайян гардида зери суруду таронаҳои аҳли фарҳанги шаҳр суруру шодмонӣ намуданд.
аз дидгоҳи эҳсоси дӯстиву муҳаббат инсону табиат дар айёми баҳору наврӯз хеле самимитару содиқтар ба назар мерасанд. Бо ҳамин далел сокинони ҷамоати деҳоти Даштигулои ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ дар деҳаи Файзобод ба ҳам омада ҷашни Наврӯзи ҷаҳониро ҳамчун рамзи қавитар сохтани дӯстиву афзун намудани меҳру самимият ки аз нерӯи созандагии наврӯзист истиқбол карданд. тадбири идонаи наврӯзӣ бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, хонандагону сокинони деҳаҳои ҳудуди ҷамоат ва дигар меҳмонон дар сатҳи баланд таҷлил гардид. дастовардҳои ба намоиш гузошташуда нишон аз рушду пешрафт ва комёбиҳои рӯзафзуни сокинон дар соҳаҳои мухталиф аст. намунаҳо аз маҳсули ҳунарҳои дастии қадимаву муосир ки дар намоишгоҳ ба назар мерасанд, аз завқи баланди ҳунармандиву зебоиофарии мардуми ин диёр дарак медиҳанд. оростани хони идона бо рамзи хосаи наврӯз, ҳафсину ҳафчин ва пухтани таомҳои гуногуни миллӣ ҳунармандии бонувонро тасдиқ мекунанд. ҳунармандони ноҳия баҳри эҳё ва ҳифзу муаррифии оини ҳунармандӣ ба чунин арзишҳои фарҳангӣ арҷгузор буда, наврасону ҷавононро низ ба омӯзиши он ҳидоят месозанд. иштирокдорон бо шеъру таронахонӣ, навозиши асбобҳои мусиқӣ ва замзамаи сурудҳои баҳорӣ эҳсоси хушҳоливу ифтихор аз пойдории суботу оромии кишвар доштанашонро ба ҳамдигар изҳор мекарданд. аснои баромади иштирокдорон изҳори ёдоварӣ карда шуд ки таҳкимбахшии ҳамдилию ҳамбастагӣ ва ҳамзабонӣ аз вижагиҳои хосаи наврӯз буда башариятро ба сӯи созандагиву эҳёгарӣ раҳнамоӣ мекунад. дар идома барномаи ҷолибу фарҳангии омода намудаи ҳунармандон ҳамчун армуғони идонаи баҳорӣ пешниҳоди иштирокдорон гардонида шуд. ҳамзамон дар идомаи чунин тадбирҳои идонаи наврӯзӣ бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш ва ҷалби ҷавонон ба ин соҳа дар гӯшаи дигари деҳаи Файзободи ҷамоати деҳоти Даштигуло мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор гардид. зимни баромад иштирокдорон бо ифтихор аз рушди соҳаи варзиш, дастгириҳои доимии ҳукумати кишвар, дастовардҳои тадриҷан афзояндаи варзишгарон ва таваҷҷӯҳи рӯзафзуни наврасону ҷавонон ба ин соҳа ёдовар шуданд. мусобиқаи мазкур мухлисону гӯштингиронро аз тамоми ҷамоатҳои деҳоти ноҳия ва дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба ҳам оварда, миёни ҳам қувваозмоӣ ва рақобати солими дӯстона намуданд. намудҳои гуногуни варзиши миллӣ ҳамчун нишони соҳибфарҳангӣ барои миллати тоҷик, рамзи матонат, ҷасурӣ, тавоноӣ ва далериву шуҷоат мебошад, ки ба таблиғи арзишҳои волои миллӣ ва таъмини солимии ҷомеа равона карда шудаанд. иштироки фаъолонаи наврасону ҷавонон аз шаҳру ноҳияҳои гуногуни мамлакат дар ин мусобиқа нишони возеҳи ҷалби таваҷҷӯҳи онҳо ба соҳаи варзиш мебошад. ҷараёни мусобиқаи мазкур аз ҷониби доварони ботаҷриба назорат шуда, ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардиданд. барои дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани наврӯзи байналмилалӣ дар деҳаи хайронаки ноҳияи рӯдакӣ тадбирҳои пуршукӯҳи наврӯзӣ роҳандозӣ гардид. омӯзгорону хонандагон ва меҳмонону фаъолони деҳа бо таҷассуми рамзҳои наврӯзӣ ва барномаҳои рангини фарҳангӣ дар тадбири ҷашнӣ фаъолона иштирок намуда, бо рӯҳияи баланди идона, эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва ифтихор аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии мамлакат фазои идонаро боз ҳам шукӯҳ бахшиданд. дар чорабинии намоиши анъана ва суннатҳои мардумӣ аз ҷумла оростани дастурхони наврӯзӣ бо ҳафсину ҳафшин, пухтани суманак, пешниҳоди ҳунарҳои мардумӣ, инчунин суруду рақс ва саҳначаҳои тарбиявӣ ба маъраз гузошта шуданд, ки бозгӯи фарҳанги ғанӣ мебошад. маҳфилу чорабиниҳои идона дар саросари мамлакат аз суннатҳои деринаи наврӯзӣ ба ҳисоб рафта, ба таҳкими ваҳдати миллӣ ва эҳтиром ба арзишҳои фарҳангӣ мусоидат мекунад. дар дораи тантанаҳои ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи Файзобод даври ноҳиявии фестивали гулҳо таҳти унвони сайри гули лола баргузор шуд. барои дар сатҳи баланди ташкилии доир намудани фестивали мазкур дар марказ ва гулгаштҳои ноҳияи Файзобод гулҳои рангоранги лола шинонида шудааст, ки манзараҳои зебову дилфиреби он ҳар як бинандаро ба худ ҷалб месозад. дар фестивали гулҳо таҳти унвони сайри гули лола намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Файзобод, занону бонувони фаъол ва духтарону наврасон иштирок намуданд. фестивали сайри гули лола аз соли 2019 инҷониб бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади тарбияи ҳисси зебоипарастӣ, отифанигорӣ, хештаншиносӣ ва тандурустӣ, эҳёи анъанаҳои миллӣ ва оммавӣ гардондани суннатҳои беҳтарини миллӣ, ҷалби бештари сокинон ба корҳои ободонию сабзазоркунӣ, баланд бардоштани завқи эстетикӣ, зебоишиносӣ, фарҳанги шаҳрдорӣ, сатҳи маърифати экологии сокинон ва тозагии муҳити зист баргузор мегардад.
ҳамзамон бо мақсади тарғиби либоси миллӣ ва арзгузорӣ ба арзишҳои никниёгон дар ноҳия бо иштироки занону духтарон иқдоми тарғиботию ташвиқотии тоҷикона мепӯшем доир шуд. ин иқдом имрӯзҳо дар саросари тоҷикистон идома дошта, дар доираи он занону духтарон ҳамарӯза либоси миллӣ ба бар карда ба арзишҳои миллӣ арз мегузоранд. баргузории ҳамоиши тоҷикона мепӯшем ҳамчунин ба ҳифзи арзишҳои миллӣ ва муаррифии фарҳанги ғании тоҷикон мусоидат менамояд. гуфта шуд ки баргузории чунин ҳамоишҳо дар замони ҷаҳонишавӣ барои ҳифзи асолати миллӣ ва муаррифии симои фарҳанги миллат аҳамияти хоса доранд. наврӯзи байналмилалӣ ҳоло ҳам дар марказ ва деҳоти ноҳияи тоҷикобод тантана дорад. кормандони соҳаи маорифи ноҳия ҷашни наврӯзро дар сатҳи баланди фарҳангӣ ва шукӯҳу шаҳомати хоса истиқбол гирифтанд. таъкид шуд ки аз наврӯз то ба наврӯз соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии ноҳия аз ҷумла соҳаи маориф ба таври чашмрас рушд намуд ки ҳамаи ин натиҷаи тинҷиву оромии ватан мебошад. ба ин муносибат ҳамзамон аз ҷониби хонандагони муассисаҳои таълимии рақами 9 ва рақами 6 ҷамоати деҳоти нушор хони наврӯзӣ ташкил гардида аз намоишгоҳи он намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия дида намуданд. хони ҳафсину ҳафшин ва пешниҳоди дастовардҳои хонандагон бозгӯи фаъолияти пурсамари кормандони маорифро нишон медиҳад. ҳамчунин сокинони хонандагони деҳоти ҷамоати зарафшон, қалъаи лабиоб ва лангари шоҳ дар назди муассисаҳои таълимӣ наврӯзро бо як дастовези пур аз накҳат истиқбол гирифта ҳунару анъанаҳоро намоиш доданд. дар ин рӯз шеъру таронаҳои наврӯзу баҳор аз ҷониби хонандагон пешниҳод шуд. аз оғози ҷашни наврӯз то ба имрӯз дар дигар муассисаҳои таълимии наврӯзи байналмилалӣ истиқбол гирифта шуд. дар назди базмгоҳи наврӯзӣ ин муассисаҳо таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ки онро модарони рӯзгордида омода карда буданд ба намоиш гузоштанд. барои давраи оғози кишти баҳории деҳқонон хонандагон дар намоишгоҳ саҳнаҳои ҷолиб омода ва пешниҳод намуданд. инчунин дар фарҷоми намоиш ҳунармандони фарҳанг ва хонандагони муассисаҳо дар якҷоягӣ барои ҳозирин суруду таронаҳои тараннумгари баҳору наврӯз пешниҳод гардид. дар шаҳри Истарафшан даври шаҳрии фестивал узмунҳои ҷумҳуриявии як матоъу садранг ва кадбонуи беҳтарин ҷамъбаст гардид. дар ин тадбири муҳими фарҳангӣ ҳунармандону кадбонуҳои чирадаст маҳсули кори худро ба аъзои комиссияи озмун пешниҳод карданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. дар доираи даври шаҳрии фестивал озмунҳои ҷумҳуриявии як матоъу садранг ва кадбонуи беҳтарин намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, ҳунармандону кадбонуҳои соҳибтаҷриба аз 10 ҷамоати деҳот, 22 кумитаи маҳалла, инчунин гулдухтарону бонувони фаъоли шаҳри Истарафшан гирди ҳам омаданд. дар ин чорабинии фарҳангӣ ҳунармандон ва дӯстдорони фарҳанги миллӣ аз ҷамоату деҳоти шаҳр фаъолона иштирок намуда маҳорати худро дар самтҳои гуногун ба намоиш гузоштанд. фестивал озмуни як матоъу садранг пеш аз ҳама ҳунари волои дӯзандагӣ ва тарроҳии либосҳои миллӣ бахусус истифодаи матоъҳои суннатиро муаррифӣ намуд. иштирокчиён бо офаридани либосҳои рангорангу зебо ва пешниҳоди ҳунарҳои дастӣ аз ҷумла сӯзанидӯзӣ, кашидадӯзӣ, ҷомадӯзӣ, атласу адрасбофӣ ва дигар намудҳои ҳунарҳои мардумӣ завқи тамошобинонро болида гардониданд. намунаҳои маҳсули дастранҷи бонувони ҳунарманди Истарафшани бостонӣ таваҷҷӯҳи аъзои ҳакамонро ба худ ҷалб намуда бори дигар собит сохтанд ки занону гулдухтарони миллати тоҷик дар ҳама давру замон тарғибгари фарҳангу тамаддуни аҷдодӣ буда арзишҳои миллӣ ва муқаддасоти ватанро гиромӣ медоранд. дар доираи озмуни кадбонуи беҳтарин бошад бонувон маҳорати худро дар омода намудани таомҳои миллӣ, тозагию озодагӣ ва одоби меҳмондорӣ нишон доданд. ҳадаф аз баргузории озмуни кадбонуи беҳтарин ин ҷалб намудани занону духтарони ҳунарманд, кадбонуҳои соҳибзавқ ба эҳё ва рушди анъанаҳои миллӣ, баландбардоштани маърифати хонадорӣ, омода намудани духтарон ба ҳаёти мустақилона, парвариши эҳсоси худшиносӣ ва меҳанпарастӣ, баландбардоштани завқи кадбонугӣ ва ҳунари дастархонороӣ мебошад. дар ҷанбасти озмун ғолибон аз рӯи номинатсияҳои гуногун муайян гардида бо дипломҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. фестивал озмунҳои мазкур на танҳо барои дарёфти беҳтаринҳо, балки ҷиҳати эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ, баландбардоштани завқи зебоипарастӣ ва арҷгузорӣ ба фарҳанги миллӣ низ саҳми назаррас гузошт. фирдавс Умарзода, Орзу Маъруфзода, шаҳри Саравшан, Ахбор. дар ноҳияи Варзоб даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман доя шуд. дар озмун довталабон маҳорати сарояндагӣ, навозандагӣ ва санъати тасвириро ба аъзои ҳакамон нишон доданд. Munisa
موسی یوسفزاده یکی از اشتراکچی فعال دوره ناحیوی آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من میباشد که سرود ستاره من را با طور زنده اجرا نمود. در قطار منیسب باز 92 داوطلب دیگر از ناحیه ورزاب در دوره ناحیوی آزمون مذکور اشتراک نمودند. هر یک اشتراکچی با آمادگی جدی و ذوق بلند مهارت خود را در نامیناسی‌های سرایندگی، نوازندگی و صنعت تصویری سنجیدند. در دور ناحیوی آزمون مذکور از روی نامیناسی‌های صنعت تصویری 52 خواننده از مؤسسه‌های تعلیمی و مکتب بچگانه ناحیه ورزاب اشتراک نمودند. آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من برای دریافت استعدادهای نوی ساحه صنعت، بلند برداشتن مقام و مهارت کسبی، تقویت بخشیدن به کسبیت هنر اجرا کننده و ایجاد موسیقی نو، اینچنین تألیف اشعار بلندگویی و تندوستانه، دریافت بهترین نمونه‌های آهنگ و سرودهای ترنمگر دستاوردهای زمان استقلالیت دولتی برگزار گردیده ایستاده است. در آزمون مذکور در مجموع 93 داوطلب از روی همه نامیناسی‌ها و ژانرها به قید گرفته شد. از آن 75 نفر سزاوار جایهای افتخاری گردیدند که از این شماره 23 نفر برای اشتراک در دور منطقوی راه خط پیدا نمودند. با مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه جبار رسولов بنیاد انشاءات گوناگون با مرام ادامه دارد که در این راستا توجه مقامات محل به ساختمان مکتب و کودکستان‌های زمانوی بیشتر است. گزارش در این خصوص. در ناحیه جبار رسولов بنیاد 3 کودکستان و در نزد 5 مؤسسه تعلیمی ساختمان بیناهای علاوگی با مرام ادامه دارد. بینای مکتب و کودکستان‌ها با سهمگذاری صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه ساخته شده بعدی به استفاده دادن مشکلات موجوده از جمله در مؤسسه‌های تعلیمی نورسایی جای نشست از بین رفته، فراگیری کودکان به مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی هم بیشتر می‌گردد. خصوصا در دهات غولک‌انداز صاحبکاران و ساکنان جهت بنیاد انشاءات ساحه معارف فعالناکی نشان می‌دهند و با بنیاد مکتب و کودکستان‌ها برای آینده درخشان نسل نورس شرایط مساعد را فراهم آورده در سمت عملی نمودن هدف‌های سازنده مردم سرجم و متحدند. سال گذشته با اقدام صاحبکاران و ساکنان دهه غولک‌انداز بنیاد مؤسسه تعلیمی با فراگیری 24 صنفخانه که برای تحصیل 720 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است آغاز گردید. سال روان اقدام مقامات محل، صاحبکاران و اهالی در سمت بنیاد میدان و تالارهای ورزشی در نزد کودکستان‌های رقم 6, 21 و 23 عملی گردید. این 3 انشاءات باید ماه سپتامبر سال روان به استفاده داده شود. در 3 ماه اول سال 2026 در مؤسسه‌های تعلیمی 31 و 32 8 صنفخانه علاوگی با طریق حشر ساخته در عرفه عید بین‌المللی نوروز با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جبار رسولov به استفاده داده شد. در کودکستان‌های 6, 9, 21 و 23 ساختمان میدانچه‌های ورزشی ادامه دارد و در عرفه 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شود. در ساختمان بیناهای علاوگی مؤسسه‌های تعلیمی و تالارهای ورزشی کودکستان‌ها سهم پدر و مادران و صاحبکاران بیشتر است. با مقصد سهمگذاری در روند آبادانی و سازندگی ساکنان دهات سامانیان هم تصمیم گرفتند که بینای نوی کودکستان رقم 9 را ساخته به استفاده دهند. این اقدام دستگیری یافت و کارهای ساختمانی در انشاءات سال گذشته آغاز گردید. در اساس لایحه بینای کودکستان با نظرداشت طلبات پیش بینی شده روند تعلیم و تربیت تا مکتبی کودکان بنیاد گردیده در صحن انشاءات برای استراحت و فراغت برگزاری مشغولیت و چاره‌بینی‌های گوناگون صحبتکده‌ها، حفظ آببازی و میدانچه ورزشی ساخته می شود. بینای پیشینه کودکستان در سال 1984 ساخته شدگی بود. حالت ناگوار داشت. برای همین ما تصمیم گرفتیم که بینای نو سازیم. بینای نو کودکستان از 2 آشیانه عبارت بوده. برای 160 نفر کودک پیش بینی شده است. در ناحیه جبار رسولov در آینده هم با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد و بهتر برای علم آموزی نورسان و جوانان که در سیاست اجتماعی دولت و حکومت کشور یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک به حساب می‌رود، کارهای مهم و کلان‌حجم عملی خواهند شد. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ناحیه جبار رسولov، اخبار.
تحلیل‌های جنایت‌های صادر شده در سمت امنیت اطلاعاتی نشان می‌دهد که بعضی از شهروندان بنابر آگاه نبودن و یا به خاطر منفعت شخصی دیده و دانسته کارت‌های بانکی خود را به اختیار گروه‌های جنایتی واگذار می‌نمایند. این عمل‌ها که همچون دراپ شناخته می‌شوند می‌توانند همشریکی در جنایت ارزیابی شده نسبت چنین افراد نیز چاره‌های قانونی اندیشیده شود. شرح بیشتر در گزارش نوبتی. تاگی 50 تایی در روی کامیون الکترونیک خوش میکنم شما بود. خودش روی 10 تا تلفن داد 50 تایی تقسیم میکنیم 500 تا کارت میشه. صادرشوی جنایت‌های کیبرنتیکی در شرایط رشد با سرعت تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی و الکترونیک کنونی خدمت‌رسانی‌ها مخصوصاً در سمت معاملات پولی سال از سال دامن پهن نموده از هر یک شهروند سطح بلند معرفت رقمی و هوشیاری را طلب می‌نماید. با افزایش یافتن شماره چنین جنایت‌ها از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه منتظم چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی گذرانده شده یک قطار حالت‌های قلبی توسط کارت‌های بانکی و سامانه‌های اینترنتی آشکار و پیشگیری کرده شدند. از جمله در نتیجه کارکردهای اپراتیوی کارمندان شعبه گفتگوی جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در یک جایگی با کارمندان پروکراتور شهر دوشنبه یک گروه متشکل جنایتی را آشکار نمودند که با استفاده غیرقانونی کارت‌های بانکی، سیم کارت‌ها و معلومات شخصی شهروندان به صادر نمودن جنایت‌های گوناگون مشغول بودند. نخست ضمن چاره‌بینی‌های اپراتیوی تکنیکی شهروند محمد علی زاده محمد جان سال تولدش 2002 ساکن شهر دوشنبه دستگیر کرده شد. معین گردید که نامبرده کارت‌های پلاستیکی بانک‌های گوناگون کشور را با راه غیرقانونی به دست آورده آنها را برای از آن خودکنی مبلغ‌های پولی که با راه جنایت از بازی‌های کازینوی اینترنتی به دست آورده می‌شدند استفاده می‌نمود. ضمن پرسش معین گردید که نامبرده از سال 2024 تا این جانب به نام شهروندان گوناگون از 10 تا 100 عدد کارت‌های پلاستیکی و از 5 تا 15 عدد سیم کارت را به رسمیت درآورده با نام آنها همیان‌های زیاد الکترونی به قید گرفته است. همه این همیان‌های الکترونی را او برای از آن خودکنی مبلغ‌های با راه جنایت به دست آمده استفاده می‌برد. در نتیجه ادامه چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از نامبرده در مجموع 615 عدد کارت‌های پلاستیکی بانک‌های گوناگون، 20 عدد تلفن‌های موبیلی و شماره زیادی همیان‌های الکترونی به قید گرفته شده دریافت و مصادره کرده شدند. نامبرده همه این کارت‌ها و همیان‌های الکترونی را در اختیار سامانه‌های کازینوی اینترنتی گذاشته از این حساب مبلغ‌های کلان پولی به دست می‌آورد. در اینجا 10 تا تلفن که همه این کارت‌ها در این تلفن‌ها پیوست می‌شدن و تامین سوم را ما می‌گرفتیم در چیزای سوم کاشکوی خودمون روادش می‌کنیم. ضمن برگزاری چاره‌بینی‌های ایلوگی اپراتیوی جستجویی دیگر هم مسلکان نامبرده شهروندان تایبونشاه فریز، مقصودوف ملوشریف، زاکیروف شادمان، ترسونوف صاحب اینچنین کارمند مرکز دیلری شهروند احمدова مولوده معین و دستگیر کرده شدند. مورد ذکر است که همه دستگیر شدگان با همدیگر علاقمند بوده در استفاده غیرقانونی کارت‌های بانکی با یکدیگر مساعدت نمودند. از جمله ضمن سنجش از شهروند مقصودوف ملوشریف 1315 عدد کارت‌های پلاستیکی دریافت کرده شدند که محض او این گروه جنایتی را با کار تامین می‌کرده است. در عموم از نامبردگان 1910 عدد کارت‌های پلاستیکی بانک‌های گوناگون کشور مصادره کرده شدند که همه آنها در روند جنایت‌های اینترنتی استفاده می‌گردیدند. در رفت تفتیشات پیشکی معین گردید که این گروه جنایتی با راه پنهانی و غیر قانونی شناسنامه‌های شهروندان را به دست آورده به روزگی آنها کارت‌های پلاستیکی و سیم کارت را به نام آنها به رسمیت می‌درآوردند. اکثر شهروندان از این عمل‌های جنایتی آگاه نبودند. با چنین اصول پنهانکارانه آنها کوشش می‌نمودند که جنایت‌های صادر نمودهشان را پنهان داشته از جوابگری در امان بمانند. تحلیل جنایت‌های صادر شده در سمت امنیت اطلاعاتی و کیبری نشان می‌دهد که بعضی از شهروندان بنابر آگاه نبودند یا به خاطر منفعت شخصی دیده و دانسته کارت‌های بانکی خود را به اختیار چنین گروه‌های جنایتی واگذار می‌نمایند. این عمل همچون دروغ شناخته می‌شود و می‌تواند همشریکی در جنایت ارزیابی گردیده نسبت چنین شخصان نیز چاره‌های قانونی اندیشیده می‌شود. بنابراین از شهروندان خواهش کرده می‌شود کارت‌های بانکی، اسنادهای پرداخت در عموم دیگر تفصیلات‌های بانکی خود را به شخصان شبهه‌ناک واگذار نکرده از اشتراک در بازی‌های قلبکی اینترنتی با بهانه به دست آوردن منفعت‌های مالیوی خودداری نمایند.
тамоюли афзоишёбии ҷиноятҳои кибернетикӣ аз ҳар як шаҳрванд сатҳи баланди дониши рақамӣ ҳушёрӣ ва зиракиро тақозо менамояд. акнун барои содир намудани шумораи зиёди кирдорҳои ҷиноятӣ афроди гумонбарро мебояд дар назди қонун ҷавоб гӯянд. оиди ҳолати мазкур нисбати нафарони дахлдор бо моддаи 282 қисми 2 банди аи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ки он ҷавобгарии ҷиноятиро барои тайёр кардан ё ба муомилот баровардани кортҳои сохтаи бонкӣ ё дигар асноди пардохтро муқаррар менамояд, парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтиши пешакиаш идома дорад ки ин банди модда ҷавобгарии ҷиноятиро дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 5 то 8 сол пешбинӣ менамояд. маъракаи қасамёткунии навазкарон дар яке аз қисмҳои низомии раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар фазои тантанавӣ ва эҳсоси баланди ватандӯстӣ баргузор гардид. дар ин рӯз ҷавонписарони далеру шуҷоъ ки ба сафи артиши миллӣ пайвастанд, ба ватан, миллат ва халқи худ савганди садоқат ёд карданд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. дар қисми низомии раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон маросими тантанавии савгандёткунии 500 нафар сарбози навдаватшуда баргузор гардид. маросим бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардида навазкарон дар фазои тантанавӣ ба ватан, халқ ва президенти ҷумҳурии тоҷикистон савганди садоқат ёд карданд. онҳо ваъда доданд ки марзу буми кишварро содиқона ҳифз намуда ба халқу ватан хизмат мекунанд. таъкид гардид ки адои хизмати ҳарбӣ барои ҳар як ҷавонмарди ватандӯст мактаби ҷасорату мардонагӣ ба ҳисоб рафта, дар тарбияи ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва худшиносии миллӣ нақши муҳим мебозад. воқеан ҳам хизмати ҳарбӣ на танҳо иҷрои вазифаи шаҳрвандист, балки мактаби тарбияи ҷасорат, интизом, масъулиятшиносӣ ва дӯстӣ мебошад. дар ин мактаб ҷавонон обутоб ёфта ҳамчун шахсияти далеру ҷасур ва омода ба ҳифзи марзу буми ватан ба камол мерасанд. маросими савгандёткунӣ бо гузашти низомии наваскарон анҷом ёфта бори дигар ҳисси ифтихор ва ватандӯстии иштирокчиёнро тақвият бахшид. дар охир ба якчанд сарбозону афсарони қисми низомӣ барои хизмати софдилонаашон сипоснома супорида шуд. наҷибулло валиев, омӯзгори ҷавони коллеҷи омӯзгори шаҳри бухтар соли 2023 ба сафи артиши миллӣ шомил шуда пас аз адои сарбаландонаи қарзи шаҳрвандӣ фаъолияти омӯзгори худро дар ҳамин муассиса идома дода истодааст. ӯ ҳамчун намунаи ибрат барои ҷавонон эътироф мешавад. ҳамкорони мо мавзӯъро муфассал шарҳ медиҳанд. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар воқеан мактаби шараф ва ҷавонмардиву далерӣ аст. бо ифтихор иброз менамояд омӯзгори ҷавону ватандӯст Наҷибулло Валиев. ин ҷавони матину қавиирода ва донишманду зирак пас аз адои рисолати шаҳрвандӣ дар коллеҷи омӯзгории шаҳри бохтар ҳамчун омӯзгор аз фани забони англисӣ ба донишҷӯён дарс мегӯяд. ӯ масъулият, сабру таҳаммул, дӯст доштани меҳану ҳифзи якпорчагии ватанро дар рафти иҷрои хизмати ҳарбӣ омӯхтаву имрӯз дар фаъолияту зиндагонӣ онро ба кор мебарад. баъд аз хатми донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар шуда, тӯли як сол дар қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар марзи давлатӣ ҳамчун марзбон рисолати ҷавонмардии худ, яъне адои хизмати ҳатмии ҳарбӣ карданд. воқеан ҳам хизмат як мактаби бузурги мардонагӣ аст ва ҳар ҷавонмарде ки аз ин мактаб сабақ мегирад ҳатман бо худ далериву шуҷоӣ, сабру шикебоӣ, инчунин идора кардани вақт ва дигар одатҳои як марди воқеиро фавқулода бардошт мекунад. ҳамзамон дар ҷараёни хизмати ҳарбӣ аз гӯшаву канори тоҷикистони азиз мо дӯстону рафиқони зиёде пайдо кардем ва ба нафароне ки сину солашон ба сини давлат фаро расидааст, ба онҳо тавсия медиҳем ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар шаванд ва қарзи ҷавонмардии худро, рисолати ҷавонмардии худро дар назди модар ватан ҳифз намоянд. таври худи Наҷибулло иброз медорад, ҳифзу ҳимояи хатти сарҳади ватан, шабзиндадориҳо дар рафти хизмати ҳарбӣ касро тануманд, қавиирода, зираку чолок ва муҳимтар аз ҳама меҳру муҳаббатро ба ватану хоки сарзамин бештар менамояд.
از روند درس‌آموزی این آموزگار جوان مشاهده می‌شود که فن زبان انگلیسی را با تمام نازکی‌هایش به جوانان می‌آموزاند و همزمان در ضمیر آنها حس وطن‌دوستی، خویشتن‌شناسی و ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و دولتی را جا می‌نماید. حفظ سرحد دولتی و تحکیم صلح و ثبات و استقلال دولتی از خدمت صادقانه هر یک جوان خودآگاه و میهن‌دوست وابستگی دارد. می‌سازد که جوانان امروز با احساس بلند مسئولیت و حفظ یکپارچگی وطن به صف قواهای مسلح شامل شده و رسالت جوانمردی خود را سربلندانه ادا نمایند. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، شهر باختر، اخبار. کشاورزان ناحیه روشن با استفاده از شرایط مساعد باد و هوا کارهای کشاورزی را وسعت بخشیده در زمین‌های در اختیار خودجگی‌های دهقانی و فرمری و دیگر شکل‌های خودجگیداری شدگاری زمین‌ها را آغاز نمودند. همزمان در قطعه‌های علاهیده کشت کارتوشکا برآ مانده شده است. گزارش در این باره. جهت رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان تامین امنیت اوضاع به وسیع نمودن زمین‌های کشت توجه اولین درجه روانه گردیده. با دستگیری‌های پیوسته مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان تامینات دهاتیان با تکنیکای لازمی تخمی اعلی صفت و نورهای مینرالی کاملا بهبودی یافت. امروزها کشاورزان ناحیه روشن با حزم قوی در اساس طلبات اصول‌های معاصر آگروتکنیکی به شدگار زمین‌ها مشغول گردیده. با خلاصه از نتیجه های سال سپری جهت به دست آوردن حاصل دلخواه زمینه با اعتماد میگذارند. امسال موافق نقشه در ناحیه روشن در میدان 1611 گکتار کشت گذرانده میشد که از آن در میدان 399 گکتار کشت کارتوشکا، غلات دانگی در میدان 485 گکتار، سبزوات در میدان 207 گکتار و خوراک چرو باشد در میدان 520 گکتار گذرانده میشد. سال روان با استفاده از شرایط مساعد آب و هوا کارهای صحرایی بهاری بروقتر آغاز گردیدند. برای پیشبرد باثبات آن در اختیار اهل زحمت دهات زیاده است 50 عدد تراکتور، 9 کلتیواتور، 3 اسپارهای تراکتوری و ماشین آلات دیگر قرار دارند. چنین تامینات امکان می‌بخشد تا کشت و کار بهاری با صفت بلند و در مهلت معین گردیده به انجام رسانده شود. کشاورزان ناحیه روشن جهت در عمل تطبیق نمودن دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید به کشت پیاز سرخ، لبلبوی قند، نخود محلی تدبیرهای لازمی اندیشیده. یک تن از کشاورزان ناحیه بیگجان سیدخانوف در میدان 2.5 حصه زمین نزد حولگی تخمی پیاز سرخ، لبلبوی قند، نخود محلی را آماده نموده جهت شیناندن در زمین در اختیار داشته آماده می‌سازد. این دهقان کردان همچنان برای به دست آوردن حاصل بلند به آماده سازی تخمی‌ها برای کشت سال آینده نیز زمینه با اعتماد می‌گذارد. پیاز سرخی که خارج کشور آوردگی ما زمین تخمی را عذر گرفته با شرایط اقلیم خود مطابق کرده سال آینده با تخمی خوش صفت گیریم. روند کارهای صحرایی بهاری در ناحیه با استفاده از اصولهای معاصر آگروتکنیکی اطمینان می‌بخشد که زحمت‌های کشاورزان برای بس نرفته نه تنها بازارهای داخل ولایت از محصولات کشاورزی و سبزوات پالایزی تامین می‌گردد بلکه به صادرات مقدار معین آن به منطقه‌های دیگری مملکت زمینه استوار گذاشته خواهد شد. مهیره طاهر، مبارک شاه رستم، ناحیه روشن، اخبار. با مقصد کم نمودن خراجات استحصالی، افزایش حاصلناکی و مطابق نمودن با تغییریابی اقلیم در قسمی از خودجگی‌های دهقانی شهر و ناحیه‌های کشور کشت پنبه‌دانه با اصول زیر پلیونکا به راه مانده می‌شود. در ناحیه میر سید علی حمدانی نیز با استفاده از این اصول خودجگیداران پنبه‌دانه کاریده امید بر رویانیدن حاصل فراوان این زراعت مهم اهمیت استراتژیکی داشته دارند. تفصیلات در گزارش همکارانمان. در شهر و ناحیه‌های وادی کولاب مساعد آمدن باد و هوا بهر وسعت بخشیدن به کشت و کار بهاری خصوصا پخته‌کاری زمین گذاشت. در همه جامعه دهات ناحیه میر سعید علی حمدانی خودجگیداران برابر دیگر نامگوی زراعت کشاورزی کشت پنبه‌دانه را نیز انجام می‌دهند. تجربه چند ساله پخته‌کاران ثابت نمود که پرورش این نوع زراعت از منفعت خالی نبوده از حساب فروش آن خودجگی‌ها می‌توانند سطح زندگی سهامداران و بودجه خودجگی‌هایشان را غنی گردانند. اهل زحمت خودجگی‌های دهقانی و کوپراتیوهای استحصالی ناحیه در کشت و پرورش پخته تجربه زیاد داشته همه ساله بیش از 40 سانتی حاصل به دست می‌آورند. در ناحیه 6000 گکتار کشتی پنبه‌دانه به نقشه گرفته شده است که تا امروز 1520 گکتار
به انجام رسیده شده است و اینچنین همه روزه در ناحیه 300 گکتار کشتی پخته با مرام ادامه دارد. با مقصد زیاد کردن حجم استحصال محصولات کشاورزی و مطابق گردیدن به تغییریابی اقلیم در شهر و ناحیه‌های مملکت خاصه ناحیه میر سعید علی حمدانی کشتی پنبه‌دانه با اصول زیر پلیونکا زیاد گردیده است و عالمان و متخصصان ساحه از برتری استفاده این اصول در شرایط فعلی توصیه می‌دهند. زحمتکشان میگویند استفاده تکنولوژی نوی پرورش پخته در زیر پلیونکا با خواجگی‌های پختکار مملکت از جهت مالیوی منفعت‌آور میباشد، زیرا محصولات این زراعت در بازار جهانی خریداران خود را دارد. با درک این از روزهای اول ماه اپریل سال روان در همه شکل‌های خواجگی‌داری ناحیه میر سعید علی حمدانی که همساله کشاورزان در این موسم کشتی پخته را آغاز می‌کنند با جلب تکنیک‌های کشاورزی کشتی پنبه‌دانه نوع‌های گوناگون ادامه دارد. کشتی زیر پلیونکا 2000 گکتار را تشکیل می‌دهد که تا امروز 17 گکتار اون به انجام رسیده شده است. در خواجگی‌های دهقانی و کооپراتیوهای استحصالی ناحیه با توصیه متخصصان و عالمان ساحه کشاورزی نوع‌های بهترین تخمی‌های مطابق با شرایط اقلیم انتخاب کرده می‌شود. طور اطلاع داده شد تخمی‌های انتخاب گردیده با شرایط کنونی تاب‌آور بوده در صورت رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی می‌توان حاصل دلخواه به دست آورد. جهت بهداشت حالت ملیاراتیوی زمین‌ها و دسترسی به آب فلزی تازه‌کنی زنبور و زرکش و جویبارهای بین خواجگی با مرام جریان دارد. انور شاه سیدعلی زاده، سعید حامد شریف، ناحیه میر سعید علی حمدانی، اخبار. در شهر پنجکند به رشد ساحه کشاورزی توجه بیشتر ظاهر گردیده با استفاده از اصولهای معاصر و افزایش میدان کشتی زراعت حجم استحصال محصولات سال از سال زیاد می‌گردد. گزارش در این خصوص. در شهر پنجکند رشد ساحه کشاورزی یکی از سمت‌های افضل‌ناک به حساب رفته. جهت بلند برداشتن حاصلناکی و استفاده ثمرناک زمین تدبیرهای مشخص عملی می‌گردند. در خواجگی‌های دهقانی منطقه از جمله خواجگی دهقانی جمعه و دینه و خواجگی یاری رسانی مؤسسه دولتی خواجگی جنگل کشتی کارتوشکا با مرام ادامه دارد. طبق اطلاع مسئولین سال روان در دهات پنجکند در میدان 2500 گکتار کارتوشکا کشت کرده می‌شود. تاکید می‌گردد که برای به دست آوردن حاصل فراوان استفاده تخمی خوشصفت و با اقلیم منطقه مطابق اینچنین رعایت مهلت‌های کشت اهمیت کلان دارد. با تطبیق چنین اصول‌ها کشاورزان می‌توانند حاصل بلند و رقابت‌پذیر به دست آورند. در این زمینه تقویت همکاری با متخصصان و عالمان ساحه نیز مهم ارزیابی گردیده. استفاده تجربه‌های پیشرفته با بلند گردیدن ثمرناکی استحصالات مساعدت می‌نماید. همزمان با مسئله آبیاری زمین‌ها توجه مخصوص ظاهر گردیده است. طبق نقشه سال روان علاوه در حدود شهر آبیاری زمین در مساحت 1220 گکتار تامین کرده می شود. در دوره این تدبیرها 435 گکتار زمین نو از خود گردیده حالت آبیاری 785 گکتار زمین بهتر کرده می شود. این اقدام امکان می دهد که میدان کشتی زراعت وسیع گردیده حجم استحصال محصولات کشاورزی باز هم افزایش یابد. در برابر رشد زراعتکاری بنیاد باغ و تاکزارهای نو نیز از سمت‌های مهم ساحه به حساب می رود. در همین زمینه در دهه یاری جماعت دیات یاری با بنیاد تاکزار نو آغاز بخشیده شد. طبق نقشه در مرحله اول در میدان 5 گکتار و در مجموع در 15 گکتار تاکزار خوازوی بنیاد می‌گردد. تاکید می‌شود که هنگام بنیاد تاکزار از توصیه‌های متخصصان و تجربه پیشرفته ساحه استفاده برده شود. بنیاد باغ و تاکزارهای نو نه تنها با افزایش استحصال محصولات کشاورزی مساعدت می‌کند بلکه برای تأسیس جای‌های نوی کاری و بهتر گردیدن سطح زندگی ساکنان نیز زمینه می‌گذارد. قابل ذکر است که سالهای اخیر با استفاده از دستور سپارش‌ها و تطبیق برنامه‌های ساحوی در منطقه استفاده اصول‌های معاصر کشاورزی گسترش یافته ثمرناکی استحصالات بلند گردیده است. در مجموع تدبیرهای عملی گردیده در ساحه کشاورزی شهر پنجکند بر رشد استوار اقتصاد ملی، تامین امنیت عضوقواری و بلند برداشتن نیکو احوالی اهالی مساعدت می‌نماید. دلیری بازار، زرهون نعمت‌الله، شهر پنجکند، اخبار. در شهر حصار سنجش‌ها و کارهای فهماندهی از جانب کارمندان اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار شد. هدف اساسی این چاره‌بینی‌ها تامین استفاده قانونی نیروی برق، پیشگیری تلفات آن و بلند برداشتن معرفت انرژتیکی اهالی میباشد. گزارش در این خصوص.
дар рафти санҷишҳои кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ як қатор қонуншиканиҳо дар самти истифодаи нерӯи барқ ошкор гардиданд. аз ҷумла муайян карда шуд ки мағозаи арзон турк воқеъ дар маркази шаҳри ҳисор ки ба фурӯши либосҳо машғул мебошад нерӯи барқро ғайриқонунӣ истифода мебурдааст. соҳибмулки нуқтаи савдо фаъолияти худро бидуни шартнома бо шабакаҳои барқи шаҳри ҳисор бароҳ монда талаботи қонунгузории амалкунандаро риоя накардааст. нисбати ӯ аз ҷониби кормандони агентӣ санад ва протоколи ҳуқуқвайронкунӣ тартиб дода шуд. ҳамчунин дар якчанд корхонаву идораҳо низ чунин ҳолати қоидавайронкунӣ ба назар мерасид. мутахассисони агентӣ дар пойгоҳҳои обкашии шаҳри ҳисор низ ҳолати техникии таҷҳизоти барқии пойгоҳҳоро мавриди санҷиш қарор дода ҷиҳати бартараф кардани камбудиҳои ошкоршуда ба масъулин дастурҳои мушаххас доданд. мутахассисон бо соҳибкорон ва сокинони шаҳр корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом дода оид ба зарурати насби панелҳои офтобӣ ва аҳамияти истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия маълумоти муфид пешниҳод намуданд. инчунин дар маркази шаҳр ба аҳолӣ маводҳои иттилоотӣ оид ба истифодаи оқилонаи нерӯи барқ тақсим карда шуд. бояд гуфт ки масъулини раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ танҳо дар як моҳи марти соли ҷорӣ 36 адад санади қоидавайронкунӣ ба маблағи 1 млн 56 000 сомонӣ ва 51 адад протоколи ҳуқуқвайронкунӣ ба маблағи зиёда аз 40 000 сомонӣ тартиб доданд. аз ҷониби кормандони шабакаҳои барқи шаҳри ҳисор бошад барои камбор кардани хатҳои барқӣ зиёда аз 70 адад симчӯби оҳаниву бетонӣ насб гардид ки чунин корҳои иҷро шуда ҷиҳати пешгирии қонуншиканиҳо ва таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқи хушсифат мусоидат менамояд. дастаи наврасони то 16-солаи тоҷикистон аз шаҳри тошканд ки дар чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ унвони қаҳрамониро ба даст оварданд ба ватан баргаштанд. раҳматчоҳи обид шарҳи бештар медиҳад. боиси хурсандӣ аст ки дастаи мунтахаби наврасони то 16-солаи тоҷикистон баъди баромади дурахшон дар чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ 2026 ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе футболбозонро роҳбарияти федератсияи футболи мамлакат, кумитаи кор бо ҷавонон варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, устодон ва донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии кишвар, намояндагони ахбори омма, мухлисон ва хешону пайвандони бозигарон бо рӯҳияи баланд ва самимияти хоса истиқбол гирифтанд. намояндагони федератсияи футболи тоҷикистон ва масъулини соҳаи варзиш зимни баромади худ таъкид намуданд ки пирӯзии мунтахаби наврасон натиҷаи меҳнати шабонарӯзии мураббиён, кӯшиши бозигарон ва дастгирии ҳамешагии роҳбарияти олии кишвар мебошад. ҳамчунин қайд гардид ки чунин дастовардҳо барои рушди футболи кӯдакон ва наврасони мамлакат заминаи устувор фароҳам оварда эътимоди наврасони ҷавононро ба варзиш боз ҳам бештар менамояд. мунтахаби наврасони тоҷикистон зери роҳбарии ҷаъфар ахмедов дар мусобиқаи мазкур 4 бозӣ анҷом дода бар ҳарифони худ бо натиҷаҳои боварибахш ғалаба ба даст оварданд. дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон дар бозии аввал бар тими туркменистон бо натиҷаи 5-1 ғалаба кард. дар вохӯрии дуюм бошад дастаи қирғизистонро бо ҳисоби 4-0 шикаст дода ва дар вохӯрии севум бар дастаи афғонистон бо натиҷаи 3-2 ғалаба кард. дидори ҳалкунанда бо мизбонони мусобиқа мунтахаби наврасони ӯзбекистон бидуни гол анҷом ёфт. ҳамин тариқ наврасони 16-солаи тоҷикистон бо 10 имтиёз зинаи аввалро ишғол карда ғолиби мусобиқа гардиданд. медалҳои нуқраро тими ӯзбекистон бо 8 хол ва медалҳои биринҷиро тими қирғизистон бо 6 хол соҳиб шуданд. ин бори панҷум аст ки дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон дар чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ ғолиб меоянд. наврасони мо қаблан солҳои 2019, 2022, 2023 ва 2025 дар мусобиқаи кафа ғолибият ба даст овардаанд. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. саломату хонобод бимонед.
انرژی درینک منبع نیروی شما. پسی در معجزه ها آنجا طعامی دوست داشته انتظار است. فیلیکس چی اعلا گربه بودن